kumslo inavi amthaki Kithe Ayeghiqha tsalo ketoni kini no mukubidi ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akhoto khami pisni amthaki kini asazani tsalo lo agents friends presi Sutsa Kithe no pikiu no Lebanon ga ko Hezbollah galam yokon vecho no Lebanon ga ko gushmi yokogi Israel ga ko sas agushiu vekiu gong no Lebanon ga ko Christian political party mkola atosha kiu Samir Gigi no Hezbollah galam yoko ikona akipimi tsvai ipi Itari pono pikiuna New Lebanon ga ko yipekango Lebanon ga ko Hezbollah galam yokona aga ku miko villa kuma injumona panongna aga ku jilana Israel ga ko sas agushi hutu vekiu hipoye aku kwaye kumoi ena achipi kumoi ipi Itari Lebanon ga ko Christian political party mkolo atosha kiu Samir Gigi no pano Lebanon ga ko yipeka villa punjukiu no New Lebanon ga ko Hezbollah galam yokona Israel ga ko sas agusha kiu hipoye tabe masai ena tie New Lebanon ga ko yipekana panong lakha ve masai ipi Lebanon ga ko capital Beirut pugilo health ministry mkono pikiuno Israel ga ko gushmi kono ta khani tsolo Lebanon ga ko apel bom khami vesikiulo timi lakhi vekpitive no timi je khakhiye izavai ipi itagi Hezbollah galami kono pikiuno New Lebanon ga ko timi lakhi thivekiungo timi je khakhi izavekiu tipakoye Israel gushmi kono panong ga ko fighter jet gushikiu peithano New Lebanon ga ko apel bom vesikiulo vekpitive ke ko ena izaveke ko ke ipi Itari agents friends presi Sutsa Kithe no pikiuno Palestine Hamas terrorist galami kongo Israel ga kuna agusha kiu liki kumopu Lebanon ga ko Hezbollah galami kono ketani kini no mukuktumpe relaxini tupulani solono Egyptolo Hezbollah galami kono Palestine Hamas terrorist galami ko kupukiulo no Israel ga ku sas agusha kiu hipolo Israel ga ku gushmi kono Lebanon ga ko Hezbollah galami alkango bomna vekipitive ke koye akikihila akebidina otsni pungu shibai eno Lebanon ga ko civil mi akhu kahabe ke koye akikihila akhena shirikini shibai ipi eno Lebanon ga ko Hezbollah galmi kongo Israel ga ko na agusha kyu hipola Israel gushmi timi akhu kahabe ke koye mukubidi shibai Israel ga ko civil mi mukutso akhu kahabai ipi amthaki lakhi trakani tsolono Reuters Sutsa Kithe no pikiuno Ukraine gushmi kono ovekiu pini dola Russia ga ko power plants coming amiz khichekiu a attack shivekiu gono Russia ga ko gushmi kono amkhul kiu lono Ukraine ga ko klolo Kharkiv phugla ta khani tsolono agili shichekiu a lakhilo drone bomb khami vesvetsekiu lo timi hobiditsni izavai ipi Tilena timi hobiditsni izaveke ko dola timpunguye anga kuno ko ipi Russia ga ko gushmi kono Ukraine ga ko Kharkiv region lo bomb vesvetsekiu lo timi hobiditsni izaveki gongno Ukraine ga ko President Volodymyr Zelensky no pikiuno ningo ge klolo ga ko kono agushinanu akumto new Ukraine ga ko tsveke ko ge peithana Russia ga ko la vesvetsni pi kumsa chin kimo klolo ga ko kono agushinanu tipako new Ukraine gushmi ko pela agushinanu igona akumto ko peithan kiu la khani ipi tiganguno Ukraine ga ko President Volodymyr Zelensky na klolo ga ko kovila kunjikiu no nongna agushinanu igona akumto new Ukraine ga ko tsveke ko ye Russia ga ko sho peithan kiu gongna aza nimslo ipi kunje ipi ikimo klolo ga ko kona Ukraine ga ko kishi coach leve kila pismo klolo ga ko kona agushinanu akumto ktomo Ukraine ga ko tsveke mo panongna agushi hipolo Ukraine gushmi ko pela agushinanu tipako peitha pemo kiu tipo kiye Russia ga ko no Ayeghiqha gushi agutu third world hutu venasa kiu gongna ke ipi itagi Ukraine ga ko President Volodymyr Zelensky no Telegram Sutsa Kithe no pikiuno Russia ga ko gushmi ko na takani solono new Ukraine ga ko Kharkiv phuglo bom vesivetsike ko dolo bom chegiye Iskander missile bomb ipike ko ke ipi Iskander missile bomb ipike hipakoye bom igona akumto ko ke ipi Tilena Ukraine gushmi ko na amkhulu kiulo no Russia ga ko Moscow la amizulu chekiu a lakino ver region la Kanakova power station la drone bomb tomo vesivetse ipi ikimo Russia ga ko officials kono pikiuno Ukraine gushmi ko drone bomb tipoko dola akhena lhopu ta cheye new Russia ga ko gushmi kono air defense system gushina nu peitana
kungu chekilona vekamba vetse ipi ikimo NDTV World News sa Kithe no pikiuno Ukraine wushimyo kona Russia wushimyo kol kije pitivena timi kije izavena aki alu kije shipsa vetse kila mzumshi pitsuchemwe ipi Amthaki laki trakani tsololo agents friends presi sa Kithe no pikiuno Katani kini nam kup dimpe amhaki chigatoku tsololo Iran gaku helicopter kiu crash vekiulo Iran gaku President Ibrahim Raisi ngo pagola chekemi khami akhu kahave kiu tipo ye Iran gaku na tipo ye Israel gaku ngo United States gaku kumla kepi pulup sakimo helicopter kiu tipo ye ku na crash vekila tipo ye amthaki hipo ta khani salolo no ku na crash vekila phulwai ipi enotie Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB sasa Kithe no shupewai ipi ena helicopter kiu crash vekiu tipo ye khungkasu chiu vekiu lo naktola kutsul vekiu ong ke ipi amthaki laki ta khani chololo tribal media sasa Kithe no pikiu no Manipur state lo meitei mi ongo kuki zo mi kona agusha kiu hipo lo Manipur state chief minister N Biren Singh na agushi hipo lo pana meitei mi ko sa ko kiu ngo agushi hipo pana hutu vekiu sa pana to khona pana meitei mi ko vila pi vekiu tipo ong no kuki zo mi kona Manipur state chief minister show irona amlok mo vai ipi kuki zo mi kona panum lok mo kiu lo na Manipur state la a to mo la kumza religion na igau kha vekiu lo ku panung na kangui ton kiu kudau to la ala chikena ku panung na tumno town ipikiu a to vekena tilena SDSA Senapati District Students Association pono panong la kha vekiu ong no KSO Kuki Students Organization Sadar Hills pono panong loshmo kiutsa pivai ena tie akielana ye pivetse ipi ena akielana ye pesvai itagi asa Kithe no pikiuno SDSA Senapati District Students Association po hipo ye Senapati District la Manipur Nagami kipimi ko ke ipi Kuki zomi kuno Manipur State Chief Minister na audio clip la pano meitei mi ko sapu kiu sa pikiu wong na Kuki zomi protest shike kono pikiu no ning na protest hipo shin piso na Senapati District Students Association ovila aza kwana protest ko hipo shikemo panong na protest shikiu sala hipo la panong na ningo Kuki mi ko la kha kiu hipo wong no ningo Kuki Students Organization poye aki chikhwai ena ning na aluswai ipi shukewai KSO Kuki Students Organization pona rally ko gong no Senapati District Students Association povila aza kukiulo panong na aza svekemo panong na Kuki zomi rally sha ke ko akum to shi la khawai ipi itagi KSO Kuki Students Organization pona timelaki injukiu no Kangpok P District hipo ye new Kuki zomi kono gna chekiu district laki kemo ku gong no Senapati District Students Association pona here new yegike ena ningna aye peche kiu yege laki ke pikiu ye ku ong na kya pi enjoy itagi KSO Kuki Students Organization Sadar Hills mkono pikiu no Manipur State hipo lo meitei mi kongo ningo ku kiu hipo lo Manipur naga mi kono ningo ye neutral shani agushi hipo lo meitei mi ko kupuchemoi ena Kuki zo mi komu kupuchemoi pichen kimo ningo Kuki zo mi kono panong sa pulum mo vai ipi panong na Manipur State Chief Minister pulo kitlona akapuna hipako sha chani ipi itagi KSO Kuki Students Organization Sadar Hills mkono pikiuno Manipur State Chief Minister N Biren Singh no ningo Kuki zomi hokumse bomna pitikhaveni pi akupuko sha kiu hipolo ningna Manipur nagami hokumse sasa amlo lakishana kumsa gnani shani ena Manipur nagami kumsungo ningo Kuki zomi kumse ye alho laki mlache ke ko kiho ningna akpna kumu kahana panong sasa kumsa gnan ki wongno alho vila inkwa chini ipi ena panong na supewai ipi amthaki kini asazani tsalolo tribal media reports sa Kithe no pikiuno India ga khu Manipur states lo Kuki zomi kona gna chekiu a Kangchup district Kongchup area ngo Churchanpur district kuma dola Kuki zomi kona alage laki akhoto she pla chekiu laki ye Manipur meite galam yakona la khavets nyana asazani tsalolo no igona pakapsai ipi meite police forces wushmi kongo meite arambai tingol galam yakona igona pakapsa kiulo panong na Kuki zo volunteers wushmi ko sas alka kive kleve ipi
ena tlena totimi lakhi akhu ka have no timi tomo izawai ipi tlena totimi akhu ka have ki tipakongo izabe ke ko kumzi ye meitemi olikhi ipi amthakhi kini asazani tsololo Al Jazeera sasa ki teno pikiuno Israel ko hushmi kona ta khani tsololo Gaza Strip yege Deir el Bala phugela akipiki lakhilo bom vesve sekiulo Palestine mi timi chekhachi akhu ka hawai ipi etagi Deir el Bala phugi tipola kar lakhi igona poche kelona kar tipo show Israel hushmi kona bom vet ku vesekiulo kar tipolo na chekiu timbidi vekapitivai ipi Itage Al Jazeera sasa ki tino pikiuno Palestinian West Bank territory yegalo Palestine mi journalist laki shiche kiuge Israel ga khu hushmi kona pa galvena igona pa hevena pau camera tipola memory card ge ship savese ipi paje ye Muhammad Abu Zaid ipi Gaza Strip la government media office yam kamla mi kona shupekiuno ketani kini no mukuk tumpe relaxini topulani sololono iship tolo Palestine Hamas galami kongo Israel ga khuna agusha ki hipolo journalist mi akhu ka hawi ke koye agi ki hila akhena chege khakhe shivai ipi ena tie Wafa News Agency sasa ki tino shupewai ipi itage asa ki tino pikiuno ko Israel hushmi kona Palestine mi journalist tipo galve kino panongna rifle likana igona pa heve ipi tleno pai igona imeve iti hi shiki pivikla ngwani ipi ishu sa ki the hepodo nangkam sishkem ki